баъдан бародари азиз, яке аз он сабабгорое ки мо ба деҳаи Шашқат қадам ниҳодему ташриф овардем, саҳми бародари азиз акои Шарофиддин беҳад зиёд буд ки моро як вақтҳо даъват карда буданд, аммо мо афсӯс аз сабабе ки ҳамон шахсро номашонро ва таклиф карданашонро фаромӯш кардагӣ ки будем, барои суханҳои ҳамон шахс шуда баромадем. Якум қисмро тамошо кардаву боз барои мо навистанду хелоҳо як суханҳои беҳтарин ҳам навиштанд. номи падарашон Раҷабов Фахриддин ҳастанд. ҳамон шахс гуфта буданд ки мо дар ҳамин баландкӯҳҳо қӯтан соз кардагӣ ҳастем, молу ҳол дорем. гуфта шояд ки аз ҳамин наворҳое ки мо мебинед қӯтани ҳамон шахс намояд ва ҳатман ваъда карданд ки боз як маротибаи дигар ҳоло моро даъват хоҳанд кард. як додарашон дар ҳамон ҷойҳо буданд. мо ҳатман худо хоҳад боз як бори дигар ба шарофати ҳамин бародари азиз боз ба ин ҷойҳо ташриф хоҳем овард. саломату сарбаланд бошанд, дар молу ҳолашон баракат ато фармояд Парвардигори меҳрубон. ман ба боло меравам гуфта будам, монда шудам миёнабур кардам, инаминед гуҷокти омдам. бо коре кирин ҷокти набед ки гузаратон гандақаин. инаминед дам баландиҳоям ҳатто боғ кардем. мо хеле баландӣ омадаем аллакай. қариб ки охири соҳи омадем. дамҷоам боғ кардем. дилам буд ки як равам он тараф нишеб шавам, пеш ваъда додан гирифтам, бовар кунед мадор рафт, мазем гурехт. барои ҳамон соатам ба 12 наздик шуд истодааст. ҳалқам қоқ шуд, мазем гурехт. нишеб мешавам акон оҳиста оҳиста. ками моя ба ҷои мӯл бинед. ман рафтам. харгӯш. бовар кунед инҷа харгӯшам дидам. куҷо рафт аллакай. харгӯшу капку рӯбоҳо ба чашмам дидам. кун бо чиҳо дорад намедонам рости гап неки. ман бисёр хоҳиш доштам аз сокинони анами Шашқат ки ҳамахелин ҷои хок кандагӣ бисёр аст. ҳамина чӯпоном ягон кас бошад дар комментария нависед ки барои чи ҳамахелин. дар баъзе деҳаҳо мепурсам, мегӯянд ки паи хуки ёбоӣ кофтагӣ. якун намедонам, ман аз пеши худам акун хук кофтагӣ нагӯям. کشورم آید به یاد، الله‌های دلنوازی مادرم آید به یاد. گلشن و باغ و بهاری کشورم آید به یاد، الله‌های دلنوازی مادرم آید به یاد. میپرد مرغی خیالم در سراغی کودکان، طفلکانی معصومی با مادرم آید به یاد. میپرد مرغی خیالم در سراغی کودکان، طفلکانی معصومی با مادرم آید به یاد، با مادرم آید به یاد. در بیابانی حیاتم زهری غربت میچشم، خنده های به غباری همسرم آید به یاد. مرغ آزادی پرستم، بال و پروازم شکست،
بر قفس افتادیم بال و پرم آید بیاد مرغ آزادی پرستم بال و پروازم شکست بر قفس افتادیم بال و پرم آید بیاد بال و پرم آید بیاد عاشقی کوهی بلند و آبی صافی چشم سار پاره سنگش بود تاجی سرم آید بیاد می نویسد حالی زارش را کریم با اشکی دید زخمی تیغی به دوا بر جگرم آید بیاد می نویسد حالی زارش را کریم با اشکی دیل زخمی تیغی به دوا بر جگرم آید بیاد بر جگرم آید بیاد چی باشدی؟ تو نه شرشری آبی چشمه باشه ششقتی ها سوال اینم چی؟ این چی از این؟ درخت را نبر ایستا اوه انا سخن بهترین ایستا درخت را نبر این انا میخواه شعارهای استفاده میبرده گفتم که اینقدر جنگلات و نمیده چه جنگل آفرین با مردم سربلند ششقتی باستانی آب رفتگی بود است احاز رنگی کلا دست بود از افتش کنه بدونید که با چند کیلومتر دیگه بالا آمده باشد آفرین آفرین کوه کنده شده فرامدگی زمینی ششقت کم شخ بود است همه حساب بسیاری جوش خودی میخواه نشیب شدگی بارین های درخت ها که بسیار هستن شکار نمیکنند که با هر حال همه خیلی بعداً بعضی معلومات هایی که در قسم یکم سال کمتون ناپوره بودن ما خواستیم در قسم دوم پورتر گردانیم بعضی شخصانی که برای پیشرفتی آبادانی و نامدار شدن دیه سهم خود را گذاشتگی هستند بعضی انسان ها فراموش شده موندن من میخواهم که گرچند زیاد باشند هم نام هایشان را درج کرده گذاریم آموزگاران یوسف فیضی بای عطابالله رزاق بردی قادرов قادر بردی برهانов سبحان علی نورالحق ضیاءالحق قادرov گلچهره محمدیف خواجه محمد سفرعلیف عبدالقهار عیسویف اصلدین موسیف کرامت الله عزیزov عزیز مراد فعالان دیها بای مرادov تردی مراد میرزایف امام قول عبدالله اشور بای استو محمد نصیب خالقov محمد موسی عثمانov محمد شریف نورov خوجم بردی برهانov دولت علی خوجمov قربان بای نورالحقov قمرالحق خوجمov امان بای رجبov خوج بای سنگینov سیفالدین اسماعیلov با مراد یعقوبov میرزا امک بابا شادیف بک نظر محمودov ادهم بای بک نظرov محمد شریف بابایف آبلا بردی بیگov پولاد بای حسینov خوشمراد عیسایف میرزا یحیی مختارov مراد علی ایگمov مولان بردی سفرعلیف عبدالرزاق خالov محمد رجب ایگمov خدای بردی محمدیف ال بای محمدیف دولت شاه باباجانov فرمان و غیره ها ملاهای نامیده ها ملا عبدالرحیم من همین بیدوی کدام یا وقت کدام انسان همینجا خلاندگی در زیر آب گرفته است اکنون نخندید میگم نکی به هر حال با امید گرفتنش من میخوام که همین از شاخش کنم اونجا خلانم شاید که گیرد اکنون نمیدونم التماس مولدارو همین نخورونیتون که گیرد همین جانور بعد از سری من همین اگر گیرد نشان ماند اگر نگیرد
از شما خواهش میکردم که اینجا یگان تا نهال کار دنامی من مونده کنید. این بده چیزی که هم تو خلونت گرفته هم میگیرد. کجا رفتی؟ انا شاید که همین گیرد هم بعد از سری ما از امان نشان موند. اگر نگیرد التماس اینجا یگان گاز یگان بده دیگر کارید من سه تا بده یک دیگه باشد. اگر در همین جاها یک دیگه بید پیدا شود از نامی ما شاید کلان شود پروردگاری مهربان. همین نگاه کنید التماس نکنید. گیره دیره کچکتانه رو هی برای جمع کردن معلومات در دهه ششقت از معلم و از همین برادرها بسیار سهم خودشون را گذاشتند. یک تا برادر ششقتی من رجب علی حسین در همینجا شدیم وعده کردن که من همین نواری ششقتی که موندم ثواب شستی و حتما میمونم. درایتون کانالشون ابونه کنیتون. از ساکنان خود ششقت حتما درایتون هم قشلاقی میشن و چه نمیدارید و معلم برات تناتون بخدا رحمت کلام سلامت باشتم. صاحبکارانی که برای رشد و نموی زیبایی دهه سهم خود را گذاشتند و باز در آینده نقشه های گذاشتن دارند قادرов ابوطالب، عثمانov روزیبای، عطاباللهیف کامل جان، سنگینov غیاس‌الدین، حسینov عبدالواحد و بابایف دلیر هستند که با برادر عزیز بابایف دلیر ما یک رابطه دوستی هم داریم. انسانی بهت خوب هستند. همین استایی که گفتیم خالو محمد رجب پروردگار جاشون جنت کند. در همین خانه شخصی ما که حاضر عین حال ما در دهه دشت قاضی سکونت و زندگی داریم سنگ دیواری همین خانه رو محض همین شخص چینده بودند. پدری من این معلومات رو برای من دادن. از مرکز دهه ششکت یا ششکت تا به شهر سمرقند 110 کیلومتر، تا شهر دوشنبه 208 کیلومتر، تا شهر پنجکین 48-50 کیلومتر رو تشکیل می‌دهد. خادم کلان اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی بودند. یکمین برنده جایزه دولتی در ساحه این به نام ابوعلی ابن سینا میباشد. مکتب به نام همین کس ها؟ مکتب به نام همین کس گذاشته شده. این که خودشون ساکن همین دهه؟ همینجا تولد شدگی همین مکتب دهه 7 ساله تمام کرده. بعد آموزشگاه کسبی آموزگاری شهر پنجکین با دیپلم اعلی تمام کرده و فاکولته زبان ادبیات دانشگاه آموزگاری سابق شیوچنکو حاضر به نام صدرالدین عینیه با دیپلم اعلی ختم کرده. برای ما دکان بودم وقتی که ما میخوندیم. وقتی که من سرور مکتب بودم علم فرهاد رحیمی غیروف و دیگرها همه مکتب ختم کرده. شما سرور مکتب دیگه وقت سال 81 تا 87 سرور مکتب بودم. من شاگرد همین غیروف. بسیار معلم خوب. اینها برای وطن جنگیدن، اشتراکان جنگ بزرگ وطنی از همین دهه ها؟ از همین دهه ها. حیفی عمری نوجوانی به سر و سامان گذشت، سبزه لب تشنم در حسرتی باران گذشت. حیفی عمری نوجوانی به سر و سامان گذشت، سبزه لب تشنم در حسرتی باران گذشت. از کتابی سعدی و حافظ نبردم بهره، نبردم بهره. از کتابی سعدی و حافظ نبردم بهره، نبردم بهره. آهو با ویلا حیات به سوره قرآن گذشت، آهو با ویلا حیات
به سوره قرآن گذشت. تخت داشتم از من را بود بادی فنا، وقت تو تخت داشتم از من را بود بادی فنا. دولت و ثروت پریشان، شهرتی دوران گذشت. دولت و ثروت پریشان، شهرتی دوران گذشت. یادگاری چون بیمانه کلکی خون افشانی من، یادگاری چون بیمانه کلکی خون افشانی من. گوشه‌ای که هر کی ما را یاد کرد با آموزگار ورزیده عراقی معارف خلق تاجیکستان از فن زبان و ادبیات تاجیک درس می‌دهم. قادربردی با حکم تقدیر از عالم درگذشتم. این کریمی خاروزار با دیده گریان گذشت. این کریمی خاروزار با دیده گریان گذشت. برای سبز خرم گرداندن صحنه مؤسسه از طرف خلق کرده همین مؤسسه قادرов ابوطالب زیاده از 50 تا ارچه 250 بیخ صدبرگ تشکیل کرده شد که صحنه مکتب را آرام می‌دهد. این صحنه مکتب با سهم سرور مؤسسه غفارov یوسفبک زیبا گردانده شد. حاضر دیرکتر مکتب غفارov یوسفبک من همین استشتا و تشکیل کرد. تابوس سرور مؤسسه غفارov یوسفبک و کلکتیو آموزگاران مؤسسه باغ کهنه که با تشبوس سرور همون مقطع عطابالله رضابردی و آموزگاران همون مقطع تشکیل کرده بودند. کهنه شد. من با تشبوس این جوانمرد دیرکتر مؤسسه و خوانندگان و آموزگاران نهال چنانده باغ نو تشکیل کرده شد. سلامت باشن. سلامت باشن.
дар муассиса якчанд нафар омӯзгорон варзида собиқадор аълочии маорифи халқи ҷумҳурии Тоҷикистон кору фаъолият карда шудем. инҳо Абулов Нурулҳақ, Ғаффоров Абдусалом, Азиз Муродов Саидмурод, Сафаралиев Абдуҷалол, Ҷӯраев Маҳмад Довуд, Алиев Абдусаттор, марҳум Мусаев Кароматилло. аввалин ҷавоне ки аз деҳаи Шашқад мактаби олӣ ба дохил шуда маълумоти олӣ гирифтагӣ Атобуллоев Разоқбердӣ факултети таърих бо дипломи аъло хат карда. барои чӣ номи деҳа номи Шашқад будагаш маънош аниқ аст ё не? чӣ? Мана Шашқад решаи калима аз 6 кат хона гирифта шудааст. мисол 5 кат, ҳозир панҷакен ҳаминам калимаи суғдӣ 5 кат гирифта шудагӣ. ана дӯстони азиз, бо ҳамин барномаи дар Шашқад будаи худро ҷамъбаст мекунем. шояд ки ягон хел одам монд, шояд ки ягон мавзеъ навор нагирифта монд, шояд ягон маълумот нодуруст буд, шояд ки каму камбуд буд, камбудиҳоро ба назар нагиред. мо ин маълумотро аз даҳани мардум ва аз анамун муаллиме ки ҳозир хизмат кардан барои мо гирифтем. хай он одам ҳам инсон ҳастанд, шояд ягон кас фаромӯш карданд, худашон аз хиҷолат даҳҳо маротиба гуфтанд ки боз ягон кас намонад. вай хоҳ нохоҳ ягон кас мемонад. нанависед ки падари ман монд, бобои ман монд, ин дурӯғ буд, он дурӯғ буд. танҳо беҳбудиро нависед, бародари азиз. баъдан ҳамун шахсоне ки монданду хизмат карда буданд дар барои деҳаи Шашқад дар зери комментария нависед. ягон ҷои бадӣ надорад, бародари азиз. хай панотон ба худо, ками моро ба ҷои мӯл бинед, азизони дилу дида. ҳар чизе ки метавонистем ҳамин буд. ана ҳамин рақамҳои картаҳое ки мебинед барои дастгирӣ кардани ҳамин канал аст. ин канал барои муаррифӣ кардани тамоми деҳаҳои Зарafshon, барои муаррифӣ кардани тамоми деҳаҳои водии Зарафшон баъдан Тоҷикистони азиз худо хоҳад кушода шудагӣ ҳаст. агар худо шарманда накунад ҳамин корро мо амалӣ мекунем, аммо ин бемаблағ намешавад. ана дидед ҳозир мошини ман дар Тагоби Халқ буд, ман аз Шашқад то ба Тагоби Халқ пиёда рафта содам. проблеми муҳимтарини мо сӯзишворӣ аст. хурду хӯрок як гап мешавад. ман боварии комил дорам ки ана ҳамин тавр гуфтем ки проблеми муҳими мо ана ҳамин сӯзишворӣ аст ки айни ҳол 1 литраш 11.5-12 сомон аст. хай дар тамоми хонаҳо агар рафтем гуфтем ки як пиёла чой, ҳеҷ кас зид нест. аммо гӯем ки заправка рафта буд, як қошуқ бензин гӯем, як қошуқ бензин гӯем, ҳеҷ кас наметиҳад. ба ҳамин хотир ин суханҳои мана ба дурустӣ қабул кунед, ба каҷӣ набаред. ман мехоҳам ки ба ҳамин ватан хизмат карда бошам, лекин манам чӣ азоб мондааст ки дар ин кӯҳҳо, дар ин ҳавои гарм, дар ин моҳи шарифи рамазон азоб кашидаву барои фурок намакун дар масъалаи ташнагиву гушнагӣ гап назанем ҳамеша, зеро ки миннат шояд шавад дар парвардигор хуш намебояд. худатон медонед, анакун одамҳое ки аз Шашқад нестанд шояд ки надонанд ки мо чӣ қадар дур рафтам, чӣ қадар наздик. аммо одамҳои худи Шашқад хуб медонед ки ман чӣ қадар роҳро тай кардам. азоби мо худатон хуб дарк мекунед, хуб мефаҳмед. зери комментарияҳо нависед. агар гӯед ки ман ҳамин қадар заҳмату меҳната кашидим, мо аз дастамон чӣ мебояд, чӣ хизмат карда бошем, якумаш ин ки аъзо шавед. якум масъала аъзо шавед ки ман ҳалокиҳоям бурояд. дуюм масъала ҳатман комментария ягон чиз нависед ки то ин ки ҳамун бадбинҳову нотавонбинҳои атрофи мо хеле гуфтам дар ҳамин картаҳо саҳми худатон гузоред ки хоҳ кам хоҳ зиёд мо тавониста бошем ки боз дигар деҳаҳои Тоҷикистони азизро, аввалан водии Зарафшон ва Тоҷикистони азизро муаррифӣ карда бошем. як каналро тавсия мекунам, ҳамин наворҳои моро бо забони русӣ
ترجمه کرده میپرتویند، زحمت میکشد، مهنت میکشد. جیانچه خودی من است، صنف 5 میخواند، از کانال مای تراول سینکش در زیر کامنتر میمونم. اگر نموندم فراموش کردم خاطرتون کنید، من میمونم. حتما در اومده همون کانال هم دستگیری کنید که خدمت های زیاد میکند برای معرفی کردن دهه خود اونقدر فارغ بال نباشید. هنوتون به خدا سربلندی و خانه آبادی نصیبتون. یک جهان تشکر که تا به این دم با ما بودید.